Durante Tinan hatnulu resinen ona, Emilita Seidauk Hasai Morteru Rohan, nebe subar ihane isin nebe causa Husi funu iha Tinan rihun ida atusia hitunulu resen 5. Emilita da Costa hoidade hitunulu resen 5. Hela iha aldeia hatu suku holpilat posto administrativo Mokatar, município Covalima, qualia bas jornalista radio comunidade Covatroman, holia materna clarifica, iha Tinan rihunida atusia hitunulu resen 5, militar Indonesia tiru Morteru, Husi Henes Indonesia, mai iha bairo mogosil, mai be Emilita consegue salvane vida, Husi perigo tempo neba, tamba Morteru Rohan makakanek date nia oin no liman. Emilita conta, iha tempo neba, nia hetan kanek grave, mai be consegue cura hoai moruk tradisional. Puzulima punugen no ombre ning totrae. Dewe imi gono laba bagar negara kadwa. Mana sen henes kene de kiwi homo ne hini ateta ongi. Zul lora benta homo manning seo. Zul masako aina lagi dina. Oh. Mogosil ba no. To ba no no sin esta de el herik lo ni Francisca okunya na on na korok no de. Nestonya nigen de hampak, nester de hampak, tagane raben teman sargane sai, nester bare hampak wit nester na tolirina bare. Nito de plus kira de. Bare ngare de do ci la ni enno ci omma. Bare no go wisnal final gol on. Inge estel da sigatal Hasai no. Emilita haktuir holian materna bunak, iha nia residencia aldeia hatu suku holpilat. Iha momento neba, Morteru kona ninia maluk na intolu, nebe obrigado tenki husik mundu sedu ho Morteru musan. Yan sere, serakonia no no mo yebi tu. Tata. Francisca. Ska. Kolomau gol. Nestona rerina. De chuan de bara do tilo ni enna no ti tasko stele he. Francisca ga ingyal on. Korokno de ba ay salis tu Hasai human na sila suswari din bisay. Ay sa share. Emilita conta, ia situação difícil, ho condição nebe grave, Emilita consegue salvanian, husi atacação nebe militar Indonesia halo, iha aldeia lela, iha momento neba. Ano erning lela milkane ta oburogane. Oburogane honal nego labarai gene zemal di luhili. Mahalana hozo boloko dila eta saira wa manne kaila ko gene none. Wa hinal miene. Enquanto daudau ne, Emilita da Costa Seidauk Nia direito hanesam veterana, mai be Emilita Simona osan martires Husi Nia maun nebe mate ia funularan tande defende ukun rasikan. Urus pa matas supare, bai mos nege surat. Ko kandiru Aisina, dokter masako Aisina, humana bai pai hubil wa kazi ka endo batigin asia. Esto mele inil de mele tagan hihili oloni. Ikrena loi humasi bai makhali gal. Dokter masako ne Aisina. Matas ola samat sir tutu bio ne Aisina. Ini khave sukre usu mekre. Nen hone. Valentin. Entretanto, Emilita husuba médico sira, atubele Hasai Morteru Rohan nebe haksumik ihane isin durante Tinan hatnulu resinen ona. Tinyu Gusmaun nia reportazen.